Lwa vhege ṱhanu dzine dza khou ḓa, mashango mahulwane mutamboni wa bola lifhasini a ḓo vha tshi khou lwela tshiphuga tshihulwanesa tshine tsha vha tsha lifhasi ngeyi Qatar. Nao vhafana na nanwaha zwo vha balela, fhedzi ḽino shango ḽi ḓo vha na vho-malogwane vhavhili vhane vha ḓo vha tshipiḓa tsha vho-malogwane vhahulwane vho nangiwaho u itela u tshimbidza mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi. Malogwane ono thubaho zwiphuga vho-Victor Gomes khathihi na muthusa-malogwane ane a thonifhiwa vhukuma vho-Zakhele Siwela vho nangiwa uri vha tshimbidze miṅwe mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi. Kha vho Siwela u ḓiwana havho vha tshi khou tshimbidza mitambo ya tshiphuga tsha lifhasi hu tou vha kupuliwa biko kha u ḓikumedzela havho na u ḓidina havho. Nothing is impossible. I think starting from the grassroots level in Alexandria, I never dreamt of being a referee at the World Cup. But it's possible, and I've done it, and I'm doing it for the second time. And I'll look to do it for the third time if God willing gives me the strength and the power. So it is not impossible for you to get to where you want to go. It's all about commitment, dedication, and giving your best at all times. Musi zwo ḓiralo vho Siwela na vhone vha khou imba luimbo luthina vhaṅwe vhatshimbidzi vha bola fhano hayani uri hu thomiwa zwa u shumiswa thekhinolodzhi ya video kana VAR mitamboni ya fhano hayani. Ho vha na tshiwo mbili dzi songo dzhiiwaho zwavhuḓi nga vho-Malogwane mitamboni ya vhukati ya Kaizer Chiefs na Orlando Pirates zwone zwino. Chiefs yo ḓo kunda Pirates mutamboni wa ligi nga tshikoro tshine vhathu vha ri tsho vha tshi songo fanela sa izwo ho vha hu songo tambiwa zwavhuḓi mutambi wa Pirates musi a tshi dzhieliwa bola. Mafheloni a vhege mutamboni wa Carling Cup Chiefs yo kora tshikoro tshavhuḓi nga Ashley Dupree tshe vho-Malogwane vha tshi hana vha ri o fhurela. I think we scored a goal, and if I'm not mistaken, but I think that was a goal. From where I was, that was a goal, definitely. So yeah, it's one of those things where you'll score a goal, is denied, they deny it, and then you go and lose on penalties because penalties are, a lottery. VAR, it's a game changer in a way, because now with VAR around, we're looking at minimizing the mistakes in the game. Technology ya VAR I ḓo vha tshi khou shumiswa lwa vhuvhili mitamboni ya tournament ya tshiphuga tsha lifhasi ya FIFA. Iyi technology yo fhedzisela u shumiswa tournament yo fhelaho ya tshiphuga tsha lifhasi ngei Russia.